wordsmith hakpo even ishi shna bashina singata na tutong na tom libang ni she ari issue we debate topic hina pisa safe kasana mushumeka reading the lega pisa safe magasabanda mushumekla chiwi topic ne issue here laga she understand being the movers kai ka opponent kai ka dale le chi serial number should misal hai ne yang chi serial number ishina criteria yangi chi main sa da kutumne first kalina we introduction actually no body language no we self introduction color topic we introduction chi yang mira second sa the facts na rang khai topic we facts no illustration no na chi we points yang ra number 3 na ka ta no facts bin ji justify sa la chi ba ji yang ra ta da na ji hin na come to hin na come shung ne ji ka ta justify sa la ka ji we thi no conclusion ji zang mi lo ya chen ar mai hi ka shok chan issue points 1 to 10 this course agi chne wala ka me afo na shok chan ka cha serial number kala na movers li ka opponent ni kla la ka na wa ming jang mi lo so that itum na record sali note sa pai mai vai bang yang na wa ming serial number movers or opponent kla ji jang mi lo any not question ila oh minute gutumne minute 2.50 datum chan 2.30 da chan miang na notification mire anik ni na warning mire laga chutili warning mi hai chan only 30 seconds time le ji phata mi lo lang pa all the best Tangkhul topic ji acha okay pata mi okay saving money for future planning is better than spending everything to meet your present desire Tangkhul la bela Good afternoon, everyone. We are Mingnarin Sit Kashing in serial number 1 movers with like a topic in saving money for future planning is better than spending everything to meet your present desires. Itum cyber na thay jiba paisa hiba limited salak hai what ne jena itum the thadam shin ka manage expenses don't he manage thadam sa ka itum hi thada sakshi paila ka yang jena in a mover sa sa the support sangai kita saving money for future use is better than spending everything to meet your present desire hi in a support sa kai kala himang ning la itum hi as a youth itum paisa ka zip Kadin amang sa labay ka itum na paisa ji hada gazib man ka itum future long termly paisa ji kya ha nikle tada gazib man laga kya ha accumulate sa nikle ji ba ji na kamtai ning laga saving money is like itum habit a sa ti yang laga ji na itum wi tada long run li itum wi will long term will thilam tai sang bai da hangai kala himang ning la itum hi paisa hi arena kliboi khawa kala itum wi mai ina tada obsessive sala kai na dang jingla kai nok thui se jibam ning la khawa itum na hada mathala kai na hada shijin ranjili shijin kala impulse aina hada paisa impulse aina raga da ji da logo khui bam ning la kha paisa ji ning sharla kai na expense manage thala kai na sa khawa phamai da khangni kala Jimangning la it me the paisa hi kizip take a financially it me independent samaya kala mi kumo miring mahanger ne the unpredictable sala gala kachan kaza nga shogni claim team ne jubangaina itum the paisa ji mathamai da hada itum the kizip sangai sa khan now the emergency ral la it me hada juwe na sing bai sho ne jena jila poina khane kala for example in the order aman ka saka haning jang lo jin ha ka in the paisa je the gzip laga in a containing jang sal la ai ba hi lo la gre da the gzip cover da itum satisfied ka sa sam bang ya the sacrificing ikala mi ko the main sa the youth being we had the perception ni the arhon I what je the save sa ka paisa save sa ka I hi the sacrificing enjoyment ni the things are cover in the long run the hina phamai saving sa na phamai kala jimang la itum paisa save sa cover mili mashuk mre kala layman lam sang mre chena tang thank you
yêu ya mình thêm xem hồi remake up the musun kui yang mi bing le yêu kyak si mi le azui topic di kui bana pesa kuri sang hai now the future bang kuri sang hai hina arui da ka sa ning chang li sik jin ni le pha mo ye gi di kui hi bang wi la kai di kui ya khane musun kui yang mi bing na di ya hi phap ta mi lo chwang ga jai ga korea boy na sa da itumi mirin ni kring krakle aruri itumna okthui dak le hi mirin hi thot khali ak simang raw ko thine ak simang raw ko thi li itumi ning jang desire itumna sa nga hi mashi jin kui masa kui ak ba chi khai tran sa kui la future planning for money kyuwang da itumna ari itumna ning jang ari itumna darka ga sali mashi jin ha ka ba ki tha tam ni jin rikla itumi mirin hi raw ko thi ka kala theinga ya ka ba ari darka ga sa ari situation chok dak le chai ko ri thum da chijin ra darka sa li thum da chijin ra mushun ning sang ni ping na not samilo point ka kni point sa da itumi phasali itumi phasali ji thai ka ba itumi pesa in saving ma sai le thum na itumi ri darka sa li shikjin ji thran chijin ya chak simang li shin thu khai li kham nim ne I phasali in maintain sa la gain ma thalai na I healthcare li in thai ni chijin da sai ka ya chap sa ping pang ei jai ga ya khama o chaki ding ngang chang chat family ne because I'm healthy because in ari ta ga sali in thalai na I maintain sa le ga jena pesa ari in a shikjin da ga sa da ga sali shikjin li khang wi ki kham le lam ne khakutuma point sa da itumna yinglu pesa saving je you can connection mudyung se je ga violent 2007 li on fact myang now ga TS the hospital ku bai bosum dan sai doctor bin check sai tier ga sa je doctor bin result ki shop cha thai nai da with empty stomach juwain ka chi sang sa la thai ya khaba awi result li awi khawli 40000 jang sa myang ba ji laga awi paying down the 3 lakh sa in the year 2007 daga we selfish ki saji pesa saving saye sathwe ka karam thiaw ing mu thiaw we hili itumna corruption ra jang thiaw wo karam thwe da jumi phasawa wi khangjan khawat bali malai thi gai chibai na tikui hi mula kai tikuya kane ji hi musun kui mi yang ni na phapta mi lo kala khanawa topic point a sada itumna pesa li itumna shijin gi jine pesa ni itumni ma shijin hai pai manamba pesa ji itumna rita ga sali shijin laga chingkhur jina nga relationship build up sage na shijin ran jina kala pesa jina itumni pesa saving mang ni shijin thwe hai ka ba pesa jina itumni future li pesa da mang pning hai ji tran pesa ni itumni singi gai ne joina ari dikui hing wila khai ya dikuya khane da hangai ning share we are in the SK ning shubam in the mover number 2 ne kya shiki ya mushun khu yang mi bing kala Hyderabad Katamnao long kala women society TCH na mi ka high topic pana saving money for future planning is better than spending everything to meet your present desire hi mushun ga jangka ta topic hili we ket khabaki kamalemna ka chuwang khala chilga from the biblical perspective it all the samanen khyang saran Proverbs chapter 6 verses 6 and 7 ni khyang adam saran chang shi zaling ayang lokala awi ot kasa awi saving sa ka sang manga je chui aina miko mo bin kala ka dai bin ni awi na ayang khulega batam khulu ta ka hangji mashung jang kha ta ka chuwang khala chilga zaling na kasi karo ka ham ka shi khang tai ke kam le la naw da we wang si ka jang ra ka chot ka jang ra ka da ju wang khuri sang hai ji da ka mai na mi rin ne mi ko mo e thu mi rin le ka sip sang hai sa ma ngai na naw da ra ka shok kira shok ra khala da ma ka thaya tam saran saving sa sang hai sa ma ngai na we mi rin ko leng sa ka na mi rin sang za ma sha le sa ka example sa da COVID-19 sa mi kya ka na COVID-19 ne na ka za ka da shake shi sambang ka saving sa sang hai ka sa ma ngai na mi kya na saving sa ka sang ma ngai je na mi kya na tho jing sa saving sa ka sang yen yaw shok lo ka saving ma sa sang hai ka sa I shim kur I ni ram naw pin mi kya ka suffer sa ka shak za wang na second point number second le
biblical in yang se New Testament in yang khawa Matthew chapter 6 verse 25 le la hangai le lan khale pam lin ning le ya saving sa sang hai sa ka na winning kisa nam le ki dan na kisa dan na winning ma sha mai ki dan kwai na ning ma hak mai ki ining ma hak mai ki da saving sa sang hai ka sa le ka an na kha mai ka la ma shung kha mai ki kha ma le na itum na he na yang sa ji ka ba imaram khang tai yo ko thuli shok ta khale India li shok ta khale highlight fulo under our nose li shok ta khale Ukraine context li phaning yang sa imaram khibang ni mare sang to Tangkhul nào ai ba tra ung zang ba tra shi jin hao ba sha ka ung zang ba sha ka khutak li shi jin hao sa kai tung ka da re sang ka da saving sa sang ra Tangkhul Ukraine down ung zang chan ki ba ka na ma ka thai ma khan ni ma ka thai ki ba ka ma le na ka da da itum na khayang atam saran tu pan ji ka da ho pok Perry or pan shop in ho pok ana ho ko pok jai na ara Tangkhul nào cái tông Tangkhul nào economy Ukraine down ne kya ha na supply sa ni le chỉ cái chuyện vang thôi chỉ là cái anh saving sa sang hai sa kuri sang hai cái sao vậy vang em nè last one cái thông sa đó make hay while you are sunshine cái gì na người nuôi cái là cái yarong là sa lấy cái na ping pong shop đó lấy cái kuri sang hai sa lo cái chuyện vang thôi chỉ là cái kuri sang na ping pong đó lấy cái kuri sang hai cái sai na nào đó vang emergency career no or hot bomb anh career sai có lên yang sung shop likewise office ka naw nam pension khale khwang in khale naw tan na mirit same khoi khawai thank you good afternoon motion mukhui yang mai ping kala jang khai tong kha iwa ming na jil ke hing hoye are in saving money for future planning is better than spending everything to meet your present desire hili posta la kam tu gi jine topic hili spending jai le itam na spending and wasting hi ba term de hanga yang jai hi khni top sa da mom ti ngom pai ne na hili spending jai with the spending and tiara jai na la ka hili desire jai le and desire doesn't always have to be materialist things desire can be achievement desire can be power desire can be like wanting a successful life having a good health staying fit he ping he desire here ne itam na khare point sa the good health and hang se jika in an example la khamyo ke I paisa le sa ne kha I ha kha ga hi I paisa save sari I ha ma ga la ha kha ga ma yang tang hai ne jen I hang shai man da in a shai na hain ba khang ran I root cavity on la ga pon da le ba sha phangai ne treatment ki jil ba thing thra da we Jane like this proves that in one way spending now is saving for our future and also itam na arhon good health maintain sangai khaba arhon itam na pasali invest itam na pasali pisa spend that le khaba now the arhon the now the jaksing ha mamang ha by cancer ta hila avoid sa pai gi in hang khangai ne jena kaknya point sa da arhon itam na heser le life insurance health insurance sa le sel itam na hili pisa spend sa khaba now the emergency adamra salala hina itam we expenditure hina itam le the deduct sa mi le expenditure la dio mai khare gi hang kai ne kala Gokthumali education itam na arhon education itam arhon ning flexible sam sa pai mohon le laga education itam na spend sa ki ni sai ka ba education ila or soft skill communicating skills da gutong ka actually dam khoi hai ba education skill yo mangla khne je na hili paisa hili spend sa ki ni invest sa ki ne arhon na sai ka ba arhon invest sa ka ba experience le me da now da itam mirin la fruitful sa me khara muchuk pa the me khara kala now da la paisa spending sakta da sara itam na the me khar ba me arhon an tam khoi ka Jana arhon theser le inflation hi high sanat le arhon India rupee 83 rupees kai re ot aman ka mana re arhon currency ba paisa value ba tiok hai tio tar ot aman sang ai sa kore arhon lo sang pai mohon del ka dong lo sang gis ne krai jang shimpam aman pai khmei tha da now da arhon ni shimpam aman now da wang ba sakna le ro jana arhon effort sa shat le ka ba arhon ne lanli paisa lanli invest sa ka ba now da itum with the gross ara kala investing and saving hi ba saving sa ka ba paisa return tio na ye invest sa ka return la hak mai ra kala invest sa ka paisa return me jena khana wasa da bible li la ana hang le okay vren la hang itum le akham ba kishor le jimu khunang lo loili khlai ti ma wan jin la thum king bai ra ki share jimu khunang lak ne he na thang u khunang ji thang u khunang sa lo jena itum me ar hon shai ngai mohon spend sang hon vai ngai mohon le la ka spend sa kui bai tong spend sa kui se kala itum the spending and wasting we boundary thala kai le la ka budget management thala kai le la ka spend sa kan sa ka ba par ning shnai
everyone. You are Mingnalan Mimjinao in a mover number 3. You topic na saving money for future planning is better than spending everything to meet your present desire. He mushunga ke find lay jiga itum na gagza kran jitran. Itum na paisa magzi pai sa jitran. Itum ga hada gagza yang ura. Naga itum na gagza yang gida lay da hay taranjili. Paisa mag lay jitaranjili. Ga hada kaba gagza yang lam thay ni. Jina paisa gagzi bi dargar sala ke ji. Wait, naga. Like yang shun, ari you are in the web server hoye in a opponent when serial number 3. Ari li mika higher topic na saving money for future planning is better than spending everything to meet your present desire. You topic li mika higher should in a opponent sa with the you topic liver in a hang to go mum shung lap ne kyu bang college laga ari na na ye akhamag zai ka pesa ji shi na ro da ji pom haya ka van na ari no pusa ji gear mu khya ka van na khamag zau ro obviously na ji li shi ra ka ji li na in ari i pesa gear khu laga mag zang sak laga shi na hai ka ya kham mag zang ra ji spend sa vai mu lem ne ka kan ya sa the responsibilities na family responsibilities aka khu ya ka van na ji li shop ra ji wasting money ne na family the responsibility ko khu tharan na shabuli na ning jang sa mi na shaba din na sa mi ka na shi we brother sister ni sa mi ka hai tharan akham ba tum na khigli sa laga classic by shop laga akham ba ki shop ro khidle jim bathim ne atum classic ko shop tharan ina atum ji hadle laga ija sa mi hai sa se phara ina li sa da sa mi hai sa se phara da now the regret sa ki jim khidli wa arina na atum ji sa mi khai ji pam pha mem la Kutum masada invest business li invest la paisa ga jipai laga na kisa bai kita aro na da ma ti chu da aro ba now to wang mang ka phaning jar gar ma samne aro na na future sem pho ka hai na chu bang ai na i future bang da sem hai ki chu mu khutli ba na invest laga now da na ju na ring thu la chi na ma pha mai la ka la ga thum ja ri jang you movers na la hangai re one na la tu na la hangai re paisa li bible li la sa da hangai ga jip sang hai lo me cái dịp sang ai lo kha na cái dịp sang ai bom na cái na anau mà thấy rất là gì na chú một live na cái daily invest ai là cái chú chỉ là thấy chúng mình đã hát cái nào mà pha mềm la Kamadeli ari atum na hasha na pasali akamba I ka zai ka shijan naura I jit hai ka china naura ari na so naw long wa jang re jilaga na phone ma lei long ben ma lei laga jam ko dai na zakshi ko dai na mai shi la gai na ba jang ki jo hotli mo hotli wa nali na wing vai kham tha ka lei laga na mai ya la gai na ba jang na ma pha mai la na ari mai shi ko dai na I jila ma lem ne paisa savings ha bam laga I jila ma lem ne I jila ma samra jila ma lem ne jila ma samra ju mu hotli wa na sa khui lo jila education para khan ne khongrew lila music lila gadam lila lai ri gadam mang ne education manim ne gadong le na sa da lei psychology na invest sa laga na singai ga na jila education para khan ne jila na now the regrets ki juma oh I jili sala ka I jila ma sa khui mane now the as I really sai sa se para the regret that ki ji mo le wa ari bing bang da le la ka ari sa bai da le la ka sa khui sal lo ne we na phaisa shi da le psychology we sa da le nim ne phasa li ran thermarin shim khur li ran of business li invest sa da le ran no to ji spend sa da le ji psychology claim ma sa hai lam ra ga no ba na jung me da them khoi ra ni sa ga Good afternoon, everyone. Let me join Charanya in a movers list serial number 4. Topic na saving money for future planning is better than spending everything to meet your present desire. Mushunga ga yijiba ari rin na sampang da kle Tangkhul ka sa da Tangkhul ka zip ne Tangkhul ka sa da Tangkhul yu hiao yong se ji ka ba Tangkhul yi ta kle ji ka ba na ari paisa kya go ngzang kle ji ka dong na chi ji na we ari na paisa tra zang la tra chi na we Tala bishai bing wak shai bing ari tra ma ke zang bing dong mang bai shai bai we no we ari ring pak bai sa we cover na jik tham sa la
กระเดียวกับกระจิบสังให้สักสิจีบนาวตัวบางมันจะสั่นละถ้าแต่จริงก็พังอาชูกับบางเลยด้วยบางการทักไว้ซาสารจิตละจำชาติอะไรนี่เขายังใส่อีทุ่งหิวเนี่ยปั๊มได้เลยอันใบเอ็ดเวิร์ดซิโร่ยะห้างใส่ก็อันดาวิคราจันห้างไอ้เครลี่ฮีมีลินมาซาไปพิซซ่าน้ำมันเลยเนี่ยถ้าแต่โอ้ยวัดซาเลย firstly มันสักเซสซ้ำเนี่ยที่เขาอันเอาวัดซาจริงยิงสังนะซาก็กระเดียวกันเอากระจิบให้แล้วก็ซาจริงอาจจะสักเซสซาเลยอะตั้งห้องเราเลี้ยงเขาว่าไอ้ที่อีทุ่งเลี้ยงเขาว่าริงพาชับปั๊มเลยที่เขาว่านั่นน่ะอะไรนุ้ยเปอร์เซ็นต์ที่จะริมมาซาละนาวตัวบางกระเดียวกับสังให้สักสิจีบนักยากกับริงพาไม่ละอะไรพลันปั๊มเลยก็ได้ลิงเขาอย่างก็แล้วก็ล่างวิดาอะไรนั่นอะไรเปอร์เซ็นต์ที่จะน่ะพาไม่จริงห้างเดเลยที่เขาว่าอะไรนี่น่ะก็ได้บิงว่าคันได้บิงว่าเขามีระบบได้บิงเนี่ยสายไปเขาอิมเมอร์รำตั้งคนรำบิงอยู่อย่างเขาว่ามีคิดว่าไม่ได้อินเวสต์แล้วก็ใช้อะไรอย่างอะไรเปอร์เซ็นต์ที่จะใช้ลินด้วยนี่ก็จะใช้ลิมีเรื่องที่ว่าก็นาวต้องมีเรื่องพาคุยเรื่องจีมาเลยลักมันเจนนี่เนี่ยเห็นตั้งTangkhul Hyderabad phát lấy từ shit sang ấy cash by just spin we in a serial number 4 in a mover này Onin này abundant này topic na saving money for the future planning is better than spending everything to meet your present desire Tangkhul nào này hợp tác sẽ Tangkhul nào á thằng serial number kia hẳn được lấy hàng ngày Tangkhul nào bình chỉ lấy yang lo ở Tangkhul nào bình miang nào bình là sang mai sai đó miang nào bình Tangkhul nào bình là những mà học mày Here miang nào bình ít thùng lấy lý quan đi chỉ rất là thì đây ít thùng miang lấy lý kia mình phải học hát đầu thì lấy ít thùng sao cái gì ở lắc lắc sai lấy khi bang ít thùng present desire ít thùng sống phong mò ít thùng thổ chữ mò cái là rational sao đó mang là riêng là và bao mò ít thùng optic shop chỉ là miang lấy lý lấy á yêu point number 1 chỉ có thêm gì đâu point number 2 về nơi khi hang bài tất tất lấy vào nào chỉ yang lo ta hang đây thùng chỉ khi mà lưỡi lắm mà này zoom nằm mà này khát thằng chỉ đâu vậy cái thực ra thằng này khi bạn này ra về nằm ra chỉ ta cái máy nữa mình có mọi thùng này là không vang mất hình đâu không vang mất năng là ta ngày khi vang không vang chú Christ à chỉ là ít thùng vang ran gì không vang ran sang cái thay here nó về yang quy gì không mà sang nào rồi khăn thằng sang nào rồi này không mà khăn thằng sang nào rồi thằng này là yang quy sa lắm cũng đấy chỉ thay chỉ chỉ cũng sang cái gì không mà khăn thằng sa thằng nó có gì rồi thay đó nó về labor gì cái không tay được rằng nó bùng cái cái sai mình vang đó không mà vang hay khai vang cái là nó chỉ có hôm nay là không mà ra là mà ra rồi thế thằng aje nó satisfied mà sao không mà có hôm nó satisfied sai đó mà phong làm rush mà nó aje satisfied aje nó satisfied sao cái here nó ring khám ring chỉ liền nín là học mày rồi nó khởi tới là ring pha mày rồi chạm này không để xin sát sĩ đấy á thằng không mà vang đó hai bông lên đó để xin sát sĩ là vậy là cái hàng cái yang cái hậu là cái hậu là cái mức sống bằng ý này chỉ đó mà đây này chỉ đây chỉ mà này nó đó là không một vang đây là nên rằng là cái hai cái này chỉ nhiều nó more đây xem được này không một vang future vang plan xem được lên này là chỉ nó vì giờ tới lại không vui chịu vang đó thay cái gì thật chỉ mấy cái người sang hai được lên nhiều đó nó là the burden mình được lên lại á cho nên là hàng ngày bà chỉ có hôm này là không mà có hôm ram đi chịu vang ấy đó chịu vang beyond the limits enjoy sao đó some mong đây lấy chứ really miran chỉ milo nó sắc miran chỉ là sắc milo không mà có hôm ra là chịu có hôm này là không mà ram này mình sẽ lại Mover number 5 later mover opponent number 5 nam timyong cash via ocha kala Hyderabad Katamnao being Katamnao being Malaysia being cycle thum cycle lem you cash tung bit lem you aming na phayam sangbu hoye hi opponent number 5 when represent sagis kala as with topic saving for the future is better than spending today gi even mam yang ai lak ne Mr. Speaker Sir kala Miss Speaker Miss in a ring hai mirin le quotation ka ili imply sa jing ya you mirin le why struggle so much for a life that can easily be taken away jim shung de akam kira jog lem thai laga dan akam wang gzip sang laga azu ring pha khui malai na khla to satisfy sa khui malai ka khikana da mirin ji covid 19 kira shok phisa ja gzip sang khai shim phara li gup sang sare de la shim shong odlos shim shem gare da gzip sang khai o covid block sai da phaisam dai ka li gup sang sare ya kala mover number 1 na ka hang phaisa ji generally season sei ta hanga ana akhla na hang gai ne ta ji wa opponent wi shong a lem blai sa da kai ne season rani season sei let's spend gijin ya mover number 2 na khang
proverbs ก็เลย Matthewly saving ชาลูกจี Ecclesiastically pro honor youth ping เนื้อทุ่มมีริงพาคุยโลภาษาสเปนภาษาจำนิ่มเนี่ยคือเนื้อทุ่ม youth ริงพาคุยโลก็จีว่าเนื้อทุ่มจีเลย desirement ทุ่มเนื้อทุ่มนี่ satisfy ก็ซาจีซาคุยโลก็จินเดอก็เลย opponent mover number 4นะตั้งคนเอาปิงหรือว่าทรามก็เลยภาษามันจิบกุเทเลสเปนชัดในฮิก็จีอีฟมันยังไงเนี่ยก็ต้องก็จิมท่าสามเดียมยังคือขึ้นอยู่ไว้เนี่ยก็ต้องคลี as a whole จีเลย define ซาไปเนี่ยก็จุงก็ใจอีทุ่มอิมชานั่นแหละชิมชงอาว่ามุนนิชนกี่จำนี่แต่อาทุ่มนี้ยังสังเดเลยได้หรือว่าทรามุกอาทุ่มว่ามุกฮักกับภาษาได้อาทุ่มนี้ invest ซาได้ใครนะวะยังก็ละ point กันเตะยังภาษาฮีตั้งคนเอาภาษาฮี saving ซาเรซาโลหรือว่าทรามุกก็ไม่ทราบคุยมุ่งจังเนวะ income ไม่เลยเนวะทรามุกก็สักไว้วะถ้าจะคิดสักกี่จีเลยจีเนี่ยจีลิเวอร์นั่นก็ที่น่าองค์จังจีว่าถ้าเขาลดสงเอาละnào ta mình gai cái chỉ lý sao nào là chi sao cái chỉ nắm tung mình làm phải giả này là cái gì mà cái yêu ấy phải giả này là hay làm thùng thì là đập bần lên nào để sao cho làm mua rau thế cái yêu thế thế này chưa cần cái nắm lên nhé 30 seconds okayก็เลย in a last set the hàng cái hàng phải làm này thôi cái đó nằm design the recycle cái sao này the opening cái recycle cái sao nhím nè phải sao spend sao sẽ suy không ria bông đi spend sao sẽ nhím nè ốt cần khả năng ốt đi spend sao sẽ nên là symbol lo sang là Ari lo sang hawla now the lo sang re the savings are now the double price nagali ba khoi the chuwang extra ot sari re chile ba ari lo sang hawla ot simba mang ni ne ot ka dila tha lo sang lo gi ya chena tha da hin da khang jang sau ke phaisa spend samilu